Mathaini magukia umuthi niguo mutino uyu uhanikire mwena wa Rwaka kaunti-ini ya Kiambu na gutiga mundu umwe akuite na angi matigwo na nguraro njoru thutha wa ruthingo rwa mahiga kugwira nyumba ya mabati kurumirira mbura nene irireire githandana mwena uyu. Kurumirira mutino uyu gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi ni athite aikari aria maikaraga nyumba-ini ithatu cia gukombora haria ruthingo ruru rugwire makorwo magithama na ihenya nginya uthuthuria wa kana nyumba icio ciri ugwati-ini wa kumomoka utafanio. Hakuna mtu hata mmoja mwenye atarudi kwenye nyumba ile block na hii block mpaka tumalize ukaguzi na tuweze kupatiana barua ambayo inaonesha ya kwamba hiyo nyumba ni salama kwa mtu kuishi. Kuanguka kwake kulikuwa na watu watatu wanaume ambao walikuwa wanalala pale ndani. Mmoja ya wale wanaume kwa bahati mbaya ameaga, tunaweza thibitisha hiyo. Wawili waliweza kuokolewa kwa majeraha kidogo. Wamatangi ongereire ati kamiti ino ya mwanya igukorwo igikuruhania honge itiganite thirikari nene na ya kaunti guthurima nyumba ingi kaunti-ini ino niguo kugiriria mogwati ma nyumba kumomoka. Hakuna changamoto ambayo inashinda uhai wa binadamu. This is an emergency situation, lazima waondoke na tutakuwa hapa kuhakikisha kwamba wameondoka. Kwa ule muda unawezekana mdogo zaidi, hata kama ni siku moja ama siku mbili, tuhakikisha kwamba ripoti imetoka ya ukaguzi na inakuonesha kwamba unaweza kuishi ndani ama hauwezi kuishi ndani, lakini hatutachukua risk ya kuacha watu wakiwa ndani ya nyumba kabla hatujapata habari kamili. Na kuo mwena wa Kiaga kaunti-ini ya Kirinyaga muingi utigitwo gitara hathara thutha wa nyumba cio kuhatwo ni mai ma kiguo. Kuringana na aikari aya, mbura nene kuretwo ikiura kaunti-ini ino icungiririe mai kwaraha itura-ini riri na kwananga nyumba ciao. Kuthi kuma nja tugikora nayo nyumba ya mukuru witu ya matha witu nayo ni yagwa rira yagwire riu akigwirwo ni manua agitigo ngingo rira atigiro ngingo riu ni kwambiria kumuthengia manua tukithengia manua twamukuire na mugongo nucio nuragambia kana gamba ngekira renge kuku no kana kuba mama kametra dayo ne terigo ko ngale dia tauni babati karbe ngamyugai anamegire mageukae makegera giciko mamburia. Mathaini ma utuku aikari aya marokire kuhata mai kuma nyumba-ini ciao amwe na hatire kindu mahotire kuhonokia kuonona mioyo yao yuma hatika-ini. Turarigwa haiya no turera Ngai arugame mbura wanangi engiurai abote kurithia mbura ya kemera no te akuraga andu tondu mai wana turarigwa makathira gukuri none Ngai tondu ni mathiru na tuyambiri kurima tomo tutwatinda tukirima gukura bana mai matheri tondu mbura ni yatuika ni guthi na mbere ni turona engithi na mbere oguo no twage mwiboko na kemera mutigena twabonokirie torikira twabonokirie mabati mo turathari tugiaka ici nguri peri ni turaposa twake nyumba ringi turiniwe nyumba ringi tondu oni matire macia gukoma. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga Gitabo Wainaina wa Kiarie.